hari igitabo nasomye sanga ku rupapuro rumwe handitse ngo hari agace kamwe ko kuri ino si gatuwemwo n'abantu ndetse n'ubutunzi bwinshi ariko kandi budafitiye abatuye isi akamaro. Ku irimbi niho hantu honyine hariho abantu bafite ubutunzi buteye ubwoba. Ni ukuvuga ngo haryamye abagabo b'abanyacubahiro, haryamye abagabo bapfanye inzozi zo guhindura isi, haryamye abagabo bari intwari ku ntambara, haryamye abagabo bari bafite amadekuverte cyangwa se ubuvumbuzi bwogiriye isi akamaro. Ariko kandi kuri ino saha ubwo bwenge baryamanye buri aho ngaho muri ako gace. Ariko kandi ku bantu batuye isi nta kintu na kimwe bibidufashaho kuba kiri bazima. Ibi byanteye kwibaza, ntekereza ku buzima bw'umwana w'umuntu, ariko kandi nja gusanga umuntu umunsi umwe gusa wo kubaho k'ubuzima bwiwe n'uyu munsi gusa, kubera ko ejo hahise ntihabaho n'ejo hazaza ntihabaho, ahubwo ku mwana w'umuntu habaho gusa uyu munsi. Aya masaha umwanya urimo niwo gusubaho, kubera ko kahise nta kintu na kimwe ushobora kugahinduraho. Amakosa woba warakoze mu myaka yashize ni history, ni amateka, ntacyo ushobora kuyahinduraho ngo uvuge ngo kino nagikoze nabi reka mpindure background, ntibikunda. Ariko uyu munsi birashoboka ko wahindura, kuko muri bya bindi wakoze mu makosa ushobora kubihindura muri no time. Ariko kandi n'ejo ntiyabaho, kuko ejo h'umuntu ntawe uhazi. Ushobora kuramuka cyangwa se nturamuke, kuko ntawe ubuzi ibiri imbere y'isaha, ntawe ubuzi ibiri imbere y'iminota 20 cyangwa se 30. Icyo gituma iyo future itabaho. Ejo bukeye ni amahirwe kuri wowe, ni umunsi ubugezemo, tuvuga amahirwe ufite ni yayandi. Rero muri ino si nta kintu na kimwe dufite dukwiriye kwiratana. Oya, twambaye umubiri ni igitaka n'ivumbi. Iyo umuyaga cyangwa se igihuhusi gihushe gihuhana rya vumbi. Nta ukomeye kuri ino si. Abantu twese twige guca bugufi, twige kubana neza, twige kugira urukundo, twige kuvuga neza, twirinde kwirata, kuko ejo h'umuntu ntawe uhazi. Uyu munsi bishobora kuba ari byiza ukumva wawukandagira ukumva ko biragenda neza cyane, ariko kandi ejo bikanga gukandagira. Nimba ufite uwo ukunda bimubwire ugifite iyo time, ureke kuvuga ngo uzobirindiza ejo. Ejo ntaho uzi. Uyu munsi niyo mpano, niyo gift yawe ufite. Rero uyu munsi wawe uzuheza agaciro, wihe valeur kitazongera kandi kuba.